ole clear tu te chi beile vek ule extra enterprise ram hun no ta tang khan nia una phungwa lo thleng tle ma zong oma CO2 pistol hian ron thleng model li yaw mani chung ho chu Glock generation 3 ho kha ania BB pellet cha manga hi cheng singli sanga ani heng ho Glock ho he chuan hela hian Beretta 84FS tero te jang fel fai deuh kha oma heng ho hi cheng singli sanga tho bok ani a ta hian Walther PPK kan ti ho ang kha om bok ani heng ho cheng singli ani a chuan helama hian in Smith & Wesson revolver kan ti ang chi ang ho kha ron thleng boka heng ho hi cheng singli sanga tho bok ani a mamole du in om ha chuan CO2 pistol ani a CO2 gas manga heta hianin pellet chap manga chuan ta hianin BB amang thung ani chuan heta po hian 84FS po hian BB amanga henga hianin Glock generation 3 ho hianin pellet chap mang boka indu kha chuan Ezra Enterprise ram hun nota in ron le i don ania ai stock aron thleng vele nual mai